Shalom shalom abakunzi ba New Legacy TV turagarutse kandi mu isura nshasha twagiriye kandi ubuntu bwo kubana n'umukozi w'Imana mwabonye ikiganiro cya mbere twakoranye twongeye kumushimira cyane uko yemeye tukaba tugiye gukorana ikiganiro cya kabiri ndabashimiye cyane sinoreka kubashimira kuko ni mwebwe mutugize Imana ibahe umugisha hanyuma ndibaza uko ikiganiro twakoranye nawe cya mbere uko mwagikunze kandi ari amasomo menshi mwakigiriyemo reka tumwakire kuko hari abantu wenda baba batarakurikiranye ikiganiro cya mbere abashe kandi kutwibwira kugira aba new subscribers cyangwa abanyamuryango bashasha nabo babashe kumumenya kaze cyane pastor. Turabashimiye murakoze ku butumire bwanyu kuko nabibwiye bushize amazina nitwa Mugemanyi Pastor Mugemanyi Kabatiza ego tuye hano mu Burundi Musasa twahuriye Muyinga no twicaye ngira ngo abadukurikiye bwa mbere nanone bamaze kumenya ego yego hanyuma murakoze cyane turabashimiye ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku gitabo yanditse nicyo tugiye kuganiraho araza gufata umwanya akidusobanurire wowe wadukurikirana wewe wadukurikirana ubu nyine aho wicaye aho uryamye reka tugusaba udutega amatwi kugira ubashe kudukurikirana wumve ino message agiye kutubwira ku gitabo yanditse mu ncamake icyo novuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyamurenge icyo ukora ukiri muto kugira witegure ubusaza bwawe reka tumusabe abashe kubidusobanurira neza niwe womenye ubujya bitubwira kaze cyane. Urakoze cyane igitabo ni iki kivuga ngo Avant que la vieillesse et la mort n'arrive. Ego mbere yuko ubusaza urupfu biza ibyo c'est pas discuter hari ibintu bita fatal c'est quelque chose qui doit arriver uko waba umeze kose uko waba uteye kose ego uzasaza umunsi umwe uwundi munsi uzapfa zanumva ngo hari abagabo bigeze kugerageza kurwanya ubusaza nkaba Mao Zedong president wa kera w'Ubushinwa zanumva ngo bagazamutera amaraso y'impinja kugira ngo azobeho imyaka yabo ariko yapfuye 80 la vieillesse doit nécessairement arriver un jour. Donc iki gitabo nanditse navuze ko c'est un cri du cœur, un appel à la conscience, un guide pour la jeunesse, une alerte pour l'humanité. Hanyuma navuzemo uburyo jeunesse ushobora kuba irresponsable yego ukazasima les conséquences dans la vieillesse hanyuma ukazapfa wicuza. Jeunesse hari umunyabwenge wavuze ngo narashatse shakaho nahambye ubusore tombo de la jeunesse ngo ari rukanka kuri primaire ngo asanga ntamva ngo aragenda kuri secondaire aho yaciye ku marise ngo aburi imva ari rukanka jaza kaminuza ngo ari kico yabugayi ngo buza bugenda budasezeye. Umugabo witwa Miles Monroe yatanze ubuhamya ubwo yari Nairobi ego aravuga ngo yagiye mu Bwongereza yagiye mu ivuga butumwa aca ahantu kuri kwirimbi ngo yumva ijwi riramubwiye ngo haryamye abantu batigeze babaho niho yakuye station yise ngo l'endroit le plus riche du monde c'est le cimetière ngo hajyanye abahungu abakobwa abagabo n'abagore ngo batigeze bakora ico Imana yabaremeye ubutunzi bwabo bukaja kongera imva uwo munsi yakaganira ku kiganiro kivuga ngo to die empty gupfa uri vide nta kintu kigusigayemo warafashe ibyo Imana yaguhaye ukabisigira isi bigasigara bikora ego ariko ikibabaje abasore benshi n'ubu baracari muri vision gusa ico bita procrastination ni remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui hama chaque jour ni bouquet activé kandi ingana twese 24 heures pour un américain 24 heures pour un africain 24 heures pour un asiatique twese ni bouquet ingana kandi bouquet
iyi expire wayikoresheje c'est ok, Yego. iyo utayikoresheje amasaha ageze arashira birashira. Yego. Niko abantu benshi rero au lieu d'exploiter les périodes la plus importante de la vie bareva. Hama jeunesse ni age y'uburumbuke. Umugabo witwa Pharaoh yari hejuru y'ubwami bwa Egypte, civilisation égyptienne yari ikomeye à l'époque, yari grande puissance. Umunsi umwe ararota abona inka zirindwi zibyibushe, zindi zirindwi zinanutse. Hanyuma ashaka bazisobanura ngo ariko zimukoraho cyane. Yosef araza aramubwira ngo tegera nkubwire hazaba seta ya abondance, habe seta ya souffrance ya famine. Yego. Hama iyi seta shaka abantu b'abanyabwenge, umuntu w'umunyabwenge agufashe gukora ibigega, guhunika. Iyi periode iri compare na age ya jeunesse. Age ya jeunesse ni age uba ufite energie, ni age uba ufite mémoire fraîche, ni age uba ufite force, ni age uba ufite résistance, uba ufite apparence yishimirwa n'abantu bose. Yego. Donc Satan, Dieu, ici abeza ababi t'envie, barakwifuza. Yego. Hanyuma c'est à toi de prendre quelle décision, choisir le positif ou le négatif. Hama muri age ni age uza wiga, ni age ya formation. Ukiga primaire, malheureusement hari umuntu usanga afite 50 akaja gukora formation ngo ya anglais ngo ya français. À l'époque bagazamukubita ngaje ku ishuri ntagende. Akanga. Ni kujya bavuga ngo connaît la valeur de fesse quand on veut s'asseoir. Si j'avais si ugatangura kuregreta. Or tout le monde turi victime d'autant. Yego. Waba uri umuntu ufite ifaranga, waba ukomeye, waba uri umuzungu uri umwirabura, ntiwasubiza imyaka inyuma ntibikunda. Ifaranga urazitakaza wasura ukabona izindi, ariko igihe kiza kigenda rimwe kiza kigaruka. Kangurira jeunesse gukanguka avant que la vieillesse et la mort n'arrive. Yego. Niki uzobora koze tuzicuze ejo bundi. Sanga muri age ya jeunesse ni age de semence. Uzubiba ugafata seta ukarangiza primaire, ugafata 12 ukarangiza secondaire, ugafata 18 université, ukagenda ukarangiza doctorat. Hanyuma cagiye wa investisse ukagaruka witwa irindi zina, ukagaruka witwa docteur, tibakwite noneho izina wiswe n'abavyeyi, kubera ko tiwa investi ton temps pour récolter l'appellation de docteur. Hama ukavura abantu. Umuntu yaje gupfa ukamuvura. Natekereje ko wenda Afrika abantu bapfa tibari gupfa iyo urubyiruko rwa Afrika rukora ibyo gwari gukora igihe cyari gikenewe. En Europe umuntu wese uvutse ngo afite amahirwe yo kuba centenaire kubera hari ingwara batakigwara zabaye éradiquer. Bigishije jeunesse médecine iba évoluer. Kubaga umuntu izi ngwara zica abantu bari muri opération en Europe ntizikibaho kubera les jeunesse s'est préparé en conséquence. Alors mes chers frères et sœurs, partout où vous êtes, qu'est-ce que tu es en train de semer? N'ubusambanyi, n'ubwibzi, n'ukumwa inzoga, ni mukabare. Wanyu naja mu ishuri wowe ukaja mu kabare umenye ko yahaye umwanya w'agaciro, uwo mwanya wawe wawudevaliwe. Faranga zawe zimeze nk'abanyazimbabwe cyangwa nk'amazayiri yo kuri mu butu kubera ko umwanya wawe utesheje agaciro. Donc le temps s'achète, le temps iba devaliwe, iba gaspillé, iba volé iyo wayikoresheje nabi. Ukayiheza agaciro igihe uri kusoma ibitabo byiza, igihe uri kuganira n'abasaje biri bavuga ngo ushaka ubwenge, waganira n'inararibonye. Igihe uganira n'abagabo bazima ukicara n'abagabo bazima, ico gihe uzaba inararibonye kubera ko wicaranye n'abanyagaciro. Ni wicarana n'abasulari, n'abantu mu kabare ukiri gureba filime z'udukomedi, ubundi karasoma ibitabo bikomeye. Urico ugaburira esprit yawe. Umuntu wese asa n'ibyo azagaburira esprit biciye mu matwi, biciye mu maso, biciye meme mu mazuru sensation, biciye n'ibyo urya. Uzurya iki, uzunwa iki, kuranywa drogue. Mon cher, avant que la vieillesse et la mort n'arrive,
qu'est-ce que tu fais? La jeunesse, c'est l'âge de s'aimer. C'est l'âge de provision. Gutegura uko uzabaho ushaje. Kugira ngo mu myaka iri imbere uzaba ufite ikibanza mu bana. Hari umugabo uzona aragahaguruka akavuga ngo je fais mes études universitaires à l'université de Sorbonne, à l'université du Rwanda, à l'université waje kuvuga ukazugira complexe kubera ko afite CV. Yari yiteguye yihaye agaciro abo agaciro. Donc hari abantu ba bashaka ifaranga. Ibuza mumva Bible ngo ayirwa abakene umutima ukagana ubukene. Job yari Bill Gates de son temps. Abraham yari Bill Gates de son temps. Nukuvuga ngo Imana ikeneye abasore bakora. Ikanisa ba pastor babwirize abaguhiza tunga bari finance bazanemo za live bazanemo amadecoration kuko mu mpano hari impano z'uburyo butatu. Hari imbuto twera esprit do caractère ni mico urukundo amahoro ibyishimo etc. Hariho les fruits de service gukora ukoresheje amafaranga ukoresheje amaboko ukoresheje ubwenge. Hariho donc hariho les fruits de témoignage kuba umunyu w'isi aho uri hakagira amahoro hagahinduka uka-influence le monde positivement, à l'occurrence de Daniel en Babylone, à l'occurrence de Joseph, d'Esther à Suzanne, etc. Oliye yo kubejo bundi waronka promotion wagazuramya neza waronka promotion ugatangura kumwa bière ngo niko ngo abandi bameze. Pourquoi ne pas influencer positivement? You guys, nous devons influencer le monde positivement. Je nigeze kuyobora impunzi akazambira ngo nutanywa inzoga ngo tuzokorana ngo n'abantu bino ngo bakunda ngo cupa ngo niryoza baganiriraho, ariko nakoranye nabo epi bikabatangaza ukuntu ntanywa inzoga ndije yego cyane epi harabagiye nyine bafatana b'ingingo bakabivamo kubera ko bambonye fite fresher kandi ntanywa amazi gusa. Nibindi. Nous devons influencer le monde pendant la jeunesse et profiter de cette belle période de la vie. Turiko dusema kuko biravuga ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuba. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. De notre existence après notre existence, que Dieu vous bénisse abondamment. Murakoze cyane pastor. Reka tubashimire numa mwaranditse igitabo kiri so rich ku buryo harimo n'amatemonyage yaba Jack Ma ukuntu batanguye bagira échec. Harimo amatemonyage yaba Elon Musk nabo ukuntu batanguye bariko bategura kazoza kabo. Actually Elon Musk umuyimigire from South Africa ejo bundi yabaye muri presidence ya Trump ariko avuga ngo bene wabo bose abaheze resettlement kubera torutire bakorwa South Africa kubera ifaranga yashatse ifaranga zimuheza ikibanza mwisi. Donc tu peux commencer petit pourvu que chaque jour est une papier vierge wandikaho amateka yawe buri munsi. Chaque jour est une opportunité. La jeunesse c'est pas une garantie, c'est une opportunité. Un jour tuzamenye ko jeunesse yagiye. Mais ciza comment exploitez-vous cette période? Merci beaucoup. Pasa murakoze cyane. Muzukuri twumvishije kandi baza n'abantu babadukurikira bumvishije. Jeunesse wowe wadukurikirana ukiri mutoya ufite amahirwe yo gutegura kazoza kawe keza. Icyo dukangurira no kumenya uko ufite umwanya ukawukoresha neza kugira mu busaza bwawe uzabeho neza, uzobibe ibyo uzimbure ibyo wabibye ukiri mutoya. Pasa turagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Nizere ko ikindi gihe nitugukenera uko muzatwitaba. Ndi hano ndahari pour booster la conscience, les consciences des jeunes. Malheureusement beaucoup de jeunes bashaka ifaranga igihe cyo kubaka bakubaka igihe cyo gushaka ifaranga. Désordre, vice versa. Il y a un temps pour chercher de l'argent, il y a un temps pour fonder le couple. Mais malheureusement il y a des gens qui fondent leur couple igihe cyo kwiga kaja kwiga vice versa. Donc chaque chose à son temps. Merci. Murakoze cyane. Reka dushimira abakunzi ba New Legacy TV mudukurikirana, mwebwe muza kudukurikirana
turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha, muze kutwandikira muri comments ibyo mwagiye mwiga, ibyo mwagiye mwumva. Reka tubasabe iyi message mukomeze kuyisangiza n'abandi kugira nabo bakomeze bumve cyangwa babashe kumva buno butumwa twagenewe n'umukozi w'Imana. Reka tubashimiye tunabasezera. God bless you so much. Ciao ciao.